Aye. Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, kita hi vulavula hi Gagash loyi hi nga ta hi kha n'wi linka vhele na va Bliss Boy. On the same matter hi ta vheta hi include na timhaka ta J John to a chichiwa stagini in a way. Ya mi nga ma hleketa vhele Isaac kusuka previously la hi nga fika vona Bliss Boy na Mkhaya la Black Myth withdraw from event leya Gagash leya hi timhaka the payments and stuffs like that. So leswi nga va xihlamariso i ku va tlhela va n'wi invite Gagash as ku ve na event ya vona leyi vitaniwaka The People's Party a ku ri ya vona va ri propaganda times fika sama 2 cancer a ku ri event ya vosona Gagash a va kumeka va n'wi invite as you can see kwalano va vona mhaka leyi. So xana yi chaye kahle no hoy hi walowo Gagash a vulavula. Got a lot to say. Okay, ni nga sungula yini? Let me start the weekend again. Ta sungula hi timhaka ta weekend. To those who expected me akagigila yi ri kona ya le propaganda. You ever Bliss Boy and Black Myth and stuffs? Sure. I mean, expecting ku mi ta ni vona propaganda. A ni nga ri kona na attend tigigi ta swihlangi a famba ka tigigi letikulu ta ku fambisana line ya mina. A ku na communication yi nga va kona, a ku ri na swa due to non-payment or anything. Ni fume ngopfu to that point that money is not a concern to me. And I'm not matimba swinene. Thamuka ntsena loko ni ya ku thamukeni a ri n'wana wo yela ku ya service loyalty. N'wana wo yela ku ya mehe wexe ni kahle swinene. Lava va ni expecting propaganda, it was not all about money. A ni zangi ni communicate nchumu xa ku fambisana na timali. A ni ri mina ni professional pe. And I want they expected me to say something. No, I'm not going to do that. I'm mali ni kahle swinene xikhwameni and we take the chance. So a ni nga attend swa ka swi nga swi twisisi ku hi nga famba ni yiveriwa tifoni nga swi twisisi for yini. So but yaleyo topic for another day. Vana lavatsongo hambi la ku ta hi kwini ta hi tikhona vana lavatsongo va dyondzisa swilo leswi va ta swi dyondza kona. So but a ni va kona lava va ni expectini ku hala propaganda va ri no chaka kahle yi chaka kahle un'wana tekele un'wana matimba loko un'wana ku nghena la ku performa ivi ku nghena un'wana swilo swa kona nge swi twisisi swi ya hi ti-level la misaveni hayi a reds laha va hlanganisaka hi le vito ra Malama Sweet va ta xipulana hi xivona ni n'wana wa Xikwembu mehe mani a ku lexi nga ta xi endla. So a reds va ri sweswi nga endla wala ndi a ku buwanana na J John mi ta swi twa ku wani ku a ku buwana J John loko se swilo kha swi ya mahlweni. Let's go. Well, it's none of my business, but loko ku ri ku a mi expecting hayi mhaka ya mali ya ni zangi ni vulavula nchumu a ni nga lavi mali ni zangi ni texta nchumu hina hi ri va ka why not events a hi zangi hi texta munhu hi lava mali hi loko hayi ku titwa vubigi leswi ni titwisaka xiswona. Loko ku ri ku twa vubigi bya mina bya ku vavisa famba police station kumbe a endla swin'wana na swin'wana leswi lavaka. So a ni zanga ni tshunela a ni ri kaya no tshama ni ri mafurheni lomu mpfhampfha ni ka ni twa fresh ya mina la nga na nkingha a n'wi fonela. So hi njalo lento. My name is Gash Lama Sweet Lamani and a ku na mbyana na yin'we nga tekaku ti-chance take the chance man dila swilo swa serious things. That's why I don't succumb to nonsense. And loyi a nga succumbi ka nonsense a ngo vuya tafuleni wa vona u tiya tafuleni a hi nomo a ni na swa tinomo kumbe swa ti-poster ka social media. Loko ri matimbeni i ta tikombisa ku le matimbeni. That's how it is. So hi njalo lento a hi humeni ka leyo hi yin'wana va ri a yi changa kahle ni loko yi nga changa kahle a hi nga va navelangi swo bed. That's why mi yi vona hi nga tsalangi nchumu but vo nantswana hi xivoho va tivana ku hala va hlanganaka ko va nantswana hi xivoho hi njalo lento. But I am bye people. Se hi hlangana ka leya Mdlivela. It was a very nice day. Hale hi coverini leya Mdlivela yi koho or the clip ya kona ka channel leya Gagash khari loko a va dyanga and stuff like that. So hi ku hi vuya ka J John ni nga zi na hosta nkarhi J John i chichiwe xitejini kona ka event ya va Bliss Boy
a na information kahle information yi huma ka Gaza Bosch a vulavuli hi yexe ni zamini ku laha titlip ni nga tikumi yes ni hi nga ta va a ri source ya yena let's go. Welcome Jay John, Hey, bad man. Hey, okay. Hey, bad man. Hey bana so hi swona leswi Gaga xa vulaka swona ku hayi tixaka ti fike ti dyanana hi ndlela yin'wana leyi kwani a swi toku vhele ava Jay John vhele na vo Black Myth and Black Myth a va kumana na yena Gaga swi clear sweswo so if vitaniwini on stage a ni hi swi vona wa MC i fika n'wi vitana on stage swo a ku ri nkarhi wa yena swi twa ku vurini ku nghena Jay John and stuff swilo leswi rivalisa swo ti MC Jay John n'wi twa ku sure a tlha ku DJ kwala ndani lo a ri ready Jay John wolo a ready ku ala ku nghena then all of a sudden ku tlanga makhasi mi hlava si Jay John ka swi what happened ani minto i famba na DJ ya we mhakambe Vic Head hi yana nga yo DJ so ni twa ku na sweswiwa swi nga fika swi vanga ti-problem kuma ku mi bonga ri DJ ya wena la a yi tlanga la ivi swi vanga ti-problem swi nga tisi no ku ndleka hi se mara hi ku hi storyline veri ivi ya famba Jay John a nga ha performanga ivi a lan'wa a famba unfortunately a no lwisa mara swin'wana a swi tivi a vo kumana straight vo Jay John a vo Bliss Boy and stuffs a vo kumana straight and leswi vangiwa hi mhaka minkarhi liya ya risimu leri ra Shayla a ni na ni Jay John ivi a landza lexi a xi tekeriwa Maradona risimu ivi a famba hi line ya show so hense swi vona ku na swivangeza va va na ti-features phela Jay John a va ha featurana kusukela minkarhi yaliya na vo Bliss Boy or Black Myth swi endlisa sweswiya na xisimani xin'wana xa ha humanga vi ri xi welele something like that mi nga ma hleketa mos xitlipani xiya xitlip a ya ha humanga if you can remember properly mina espero yi ta huma ngongo ka project ya Jay John ya last year swa ha humanga so yeah unless vo swi lunghisa but swilo swi ve rhongo swinene okay hi khihlela ka event ku landzela ntiyiso event was a success a ku ri success mi swi vona ku tele event a ku ri successful mi swi na hi Gaga xa nga ri kona yes a nga ri kona a tlherisela mara however event yi ve very successful hi ku langutisa kwalaho yes ku na ti-sabotage to tala koku tin'wana a na ti-profita swona unfortunately kwa ku na ti-clip a ni fikini na swilo leswi nga na ti-clip swo twa na mina ni fikini ni swi ku na proof yo karhi as mi swi tivaku ni nge ni ta vula laha hansi ni kha ni nga swi tivi mara event ku va successful yi ve successful so ku hawu Gaga xa nga vula swa negative kha yi ri a success and stuff a nga ri kona but a yi ri successful ntiyiso wa chucha ntiyiso mara kona ti-sabotage ti ve kona na liya ya Jay John swi ve wrong Jay John ve ri hayi yo ya ti langwela n'wana wa vana famba ande mi nga kuma ku a ku nga ri vona vo Bliss Boy ma swi ta ku swa humelela mi kuma ku a ku ngo va vona swo fika swi kotlanisa laha it happens so swa tikanyana so ko one Jay John a munhu wo vulavula a hi ya ta hi nyika inside story ma munhu wo vulavula and stuff ma vona na kona power na vo Amos va ri kona as you can sa ku ri strong
swa ku na vatsonga vo tala ni twa kha ku nghena jejoni na crowd ya rent swo a ku na vatsonga ndhawu leyi swi na power swona event yi ve successful hina hi vanhu va jelezi with or without gagash event yi ve successful hikuva va na ti-sabotage to tala ku ni vona post yin'wana na ku a hi tsarini gagash la so na boti me vhele a hi invite swi komba ku naye a swi fambangi kahle le because hi fike hi vona gagash a n'wi mention ku mi ni xewetela boti me ri va fambi le capital city I love about me and stuff like that. Swi na swi ku humelela swo karhi se swi komba ku va onhekeliwe ngopfu a ni tiku what happened na ti-proof kahle loko a va vulavuli problem vanhu lavo hi ta swi tiva njhani hina timenemene na me a no swi rivala yes I remember ya John a posted something a posted statement a no swi rivala kambe statement lexi a ni nga xi saveangi laha ni nga xi saveanga leswi a ni ndla hi swo video la but ivi a kombisa timhaka to issue laniwa a ku ri poor stage management and stuff like that and coordination and stuff yo issue leyi nga fika yi va kona kwala ngayensa nga ha kotanga va a performa and stuff like that so hayi leswo guys leswo loko ku ri mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe